dioen bezala, ura bere bidean doa. Goi mendietako burxirripa, kanpo emadiz ibaitu da. Garik ez, jarri gure hiri, utzi libre. 37. ikurrinera eta gure esku dago lehenengoko ikurrin honetara. Gizonezkoetan lautan da ibiko dugu, baina tandetako bat 14 traineruko osatutakoa izango da, eta erlojupekuan entzungo dira minitzutik minitsura binaka. Erlojupeko tanda horretan parte hartuko dabe Donostiarra Bek, Oiartzungo Itxasurrak, Zumaia B, Bermea B, Getxo, Luntxana, Hondarribi B, Mundaka, Arkote, San Pedro B, Zarautz, Deustu, Orion Bek eta Itxasoko Amak. Ez du beste inor mendea hartu nahi, etorkizuna hautatu ez besterik. Ikusi oso maura urten dabe Donostiarra Bek eta Oiartzungo itxaslapurrak. Mesedez, lehenengo kaletik Zumaia B, hirugarren kaletik Bermeo B, hasi hurbiltzen irterara. Zumaia Bek lehenengo kaletik eta Bermea Bek hirugarrenetik urten dabe. Mesedez, Getxo lehenengo kaletik eta Luntxana hirugarren kaletik hartu estatxak. Urten dabe lehenengo kaletik Getxok eta hirugarrenetik Luntxanak B, mesedez lehenengo kaletik Hondarribi B, hirugarren kaletik Mundaka, hurbildu irterara. Zuretan gorrotua zen, duintasuna eskuratu nahian. Mantzen dituen gure urteak. Urten dabe lehenengo kaletik Hondarribi Bek eta hirugarren kaletik Mundaka bai, mesedez lehenengo kaletik Arkote eta hirugarren kaletik San Pedro B, hasi hartzen estatxak. Zenuten greba orokorra, borroka eta indarra somatzen zen giroan. Ia zuek bihurtu zenuten borroka dibidea. Lehenengo kaletik Arkote eta hirugarrenetik San Pedro Bek urten dabe. Mesedez, lehenengo kaletik Zarautz eta hirugarrenetik Deustuk hartu estatxak. Sufrimenduak eta iotzak gogor zigun bihotza.
Zarautzek eta deustuk be urten dabe, eta tanda hau amaitzeko, lehenengo kaletik Oriok be, hirugarren kaletik Itsasoko ama, mesedez, hartu ez tatxak. Donostiarra bek eta Oiartzungo itsaslapurrak lehenengo urten dabenak egon da lehenengo ziagogia, eta euren denporia izan da Donostiarra bek 5-11, Oiartzungo itsaslapurrak 5-9. Orio be eta Itsasoko ama beia estropadan dagoz, beraz, erlojupekuan parte hartuko daben 14 guntziak, ja, lanian daukaguz. Zumaia bek eta Bermio bek bemondabe lehenengo ziagoga hau, Zumaia berentzat 5-0-7, Bermio bek 5-17. Zumaia B y Bermeo B ya han realizado la primera ciagoga. Tiempo para Zumaia B 5-0-7, Bermeo B 5-17. Getxo eta Luntxana indabe lehenko ziagoga hau. Getxo denporia 5-0-2, Luntxanak 5-0-7. Getxo y Luntxana también han realizado la primera ciagoga. El tiempo de Getxo 5-0-2, el tiempo de Luntxana 5-0-7. Hondarribi bek eta Bundakak behin dabe lehenko ziagoga hau. Hondarribi ben denporia 4-17, Bundakan denporia 5-10. Hondarribi B y Bundaka ya han realizado la primera ciagoga. Tiempo para Hondarribi B 4-57, Bundaka 5-10. Arkotek eta San Pedro behin dabe lehenko maniobria, eta Arkoten denporia 4-19, San Pedro ben denporia 4-16. Arcote y San Pedro también han realizado la primera ciagoga. El tiempo para Arcote 4.59, San Pedro B 4.56.
lehen bitxartian, Zarautzen denporia 5-0-0, Deustuk 4:58. Los tiempos para Zarautz y Deusto en la primera ciaboga, Zarautz 5-0-0, Deusto 4:58. Azkanen parte hartzen dautzen erlojupekuan Orio Bek itxasoko amak egin dabe lehenengo ziabogia, bitxartin hemen bigarrena emoten dauzen bitxartin beste batzuk, Orio Bek denporia 5-0-2, itxasoko amak 4:59. Orio Bek itxasoko amak también, los últimos que están participando en esta contrarreloj, y anda la primera ciaboga, con un tiempo de Orio Bek de 5-0-2, itxasoko amak 4:59. Una libertad sincera, su carrera inspiración, un poco el lema es soporte mornas de la Mediterránea, sus gritan para esclaves, su pobre Bigarren ziaboga honetako denporape azutxak uzaiaten, Donostiarra Bek 10:54, Oiartzungo Itxaslapurrak 10:52, Zumaia Bek 10:55, Bermio Bek 10:54, Getxok 10:22 eta Lutxanak 10:22. Ya nos han empezado a llegar los tiempos de la segunda ciaboga también, por lo tanto estos han sido los que tenemos hasta el momento. Donostiarra B 10:44, Oiartzungo Itxaslapurrak 10:42, Zumaia B 10:35, Bermeo B 10:34, Getxo 10:22 y Lutxana 10:32. Bermeo ben bigarren ziago denporan erruet eukidugu, benetako denporia 10:54 da. Hemos tenido un error en el tiempo de la segunda ciagoga de Bermeo B, el tiempo real sería de 10:54. Ondarribi ben bigarren ziago denporia 10:07 eta Mundakak 10:56. El tiempo de la segunda ciaboga de Ondarribi B 10:07, Mundaka 10:46. Bigarren ziagoko denporia 10:23, San Pedro Bek 10:13. Tiempo la segunda ciagoga de Arcote 10:23, San Pedro B 10:13.
Bigarren ziaboga honetan, Zarautzek 10-0 bederatzi, Deustuk 10-19. En la segunda ciaboga, Zarautz ha hecho un tiempo de 10-0-9, Deustuk 10-19. Argia ikusten da urun-urunean, ilunan baira kondenazken finean, egunak patatzen zuzen direnean, aukerak ari gara jaten bidean, gizarte heldua ez ditxumutua, nekeza izango da lortzen helburua, burun nazi intoxikatua, guztio eskutan baita gonen patua, gailurrera iristeko zuzen, gure nahiak asetzeko zuzen, Bigarren ziaboga honetan, Orio Ben eta Itsasoko Amak denborak, Orio B 10-27, Itsasoko Amak 10-17. Eta lehenengo partaidiak hirugarren ziabogan dagoz, Donostiarra Bek 16-26ko denborien dau, eta Oiartzuko Itsaslapurrak 16-22. Los tiempos de la segunda ciaboga de Orio B, 10-27, Itsasoko Ama 10-17. Y los primeros participantes ya han realizado la tercera ciaboga. Donostiarra B ha hecho un tiempo de 16-26, Oiartzuko Itsaslapurrak 16-22. Zumaia Bek hirugarren ziabogan 16-10, Bermio Bek 16-15. Zumaia B la tercera ciaboga 16-10, Bermeo B 16-35. Eta Lutxanak be emota be azkan ziabogia, Getxon denporia 15, Berrobelta 12, Lutxanak 16-0-2. Getxo y Lutxana tienen dado la última ciaboga, tiempo para Getxo 15-52, Lutxana 16-0-2. Zein den nire
Arkontek eta San Pedro Bek azkantziago gira, Arkontek 15:49, San Pedro Bek 15:57. Arconte y San Pedro que también han dado la última ciagoga, Arconte con un tiempo de 15:49, San Pedro B 15:37, perdón. Zarautzek eta Deustuk egin dabe azkantzia bogia, Zarautzek 15:10, Deustuk 15:17. Eta bitxartian hemen ikusten dugu zeltzen, Oiartzungo itxaslapurrak eta Donostiarra B. Zarautz y Deustu han realizado la última ciagoga, Zarautz 15:30, Deustu 15:37. Mientras tanto, vemos a los primeros terminar la regata. ¡Venga, Zumaya! ¡Oh, no! ¡Venga, Zumaya! ¡Venga, Zumaya! Orio Bek, 15:51, Itxas Amak 15:26, azkan ziagoga. Ondarribik eta Mundakak 15:25, Mundakak 15:21. Tiempos de Ondarribi B 15:25, Mundaka 15:21, Orio B 15:51 y Itxasoko Ama 15:36.
Erlojupeko txandako azkan denporak badaukaguz, Donostiarra bek 21, berrogeta amaiu, 0-1. Oiartzungo itxaslapurrak 21, berrogeta amasei, 0-8. Zumaia bek 21, hogeta amazortzi, 0-2. Bermeo bek 22, 0-7, larogeta amazazpi. Getxo 21, amazazpi, 0-0. Luntxanak, 21, 23, 61. Ondarribi B, 20, berrogeta bi, larogeta sortzi. Mundaka, 21, berrogeta bederatzi, hogeta amar. Arkote, 21, 0-5, berrogeta amazortzi. San Pedro Bek, 20, berrogeta amabost, hogeta bat. Zarautz, 20, berrogeta bost, berrogeta amairu. Deustu, 20, berrogeta amaika, larogeta amar. Orio Bek, hogeta bat, 0-8, berrogeta amazortzi. Eta itxasoko amak, 20, berrogeta amasei, larogeta amazazpi. Tenemos los tiempos finales de la contrarreloj, que han sido los siguientes: Donostiarra B 21:53:01, Oiartzungo Itxaslapurrak 21:56:08, Zumaia B 21:38:02, Bermeo B 22:07:97, Getxo 21:17:00, Luntxana 21:23:61, Ondarribi B 20:42:88, Mundaka 21:49:30, Arcote 21:05:58, San Pedro B 20:55:21, Zarautz 20:45:53, Deustu 20:51:90, Orio B 21:08:58 y Itxasoko Ama 20:56:97.